Mwaramutse nshuti banywanyi bacu mwebwe mukunda ibiganiro n'amakuru tubagezaho. Turi mu gitondo cyo ku itariki ya 25 ukwezi kwa kabiri umwaka w'ibihumbi 2026. Mbahaye ikaze mu makuru yacu yo muri kino gitondo. Ibintu birakomeye cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Abazarendo baraye basohoye itangazo rikomeye cyane barimo kwigamba urupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma. Abazarendo barigamba ko aribo bivuganye Liyetona Koloneli Wiringoma. Muri rino tangazo ry'abazarendo baravuga yuko bivuganye n'abandi bategetsi benshi cyane bo ku ruhande rwa M23, ngo hari ba ofisiye bakuru ndetse n'abandi bategetsi bakomeye bo ku ruhande rw'inyeshyamba baguye muri kiriya gitero cyagabwe na za drone hariya muri Rubaya. Ibi rero turabigarukaho idonido muri aya makuru. Abazarendo kandi baravuga yuko Generali Makenga yabanyuze mu myanya y'intoki. Muri kino gitero cyabereye mu Rubaya habayemo udutendo dukomeye cyane. Abazarendo muri rino tangazo ryabo barerekana neza ko ngo bari bagiye gucakira Generali Makenga, ariko ngo yabanyuze mu myanya y'intoki rwose arabacika, ndetse abazarendo bakavuga yuko ngo yahungiye muri paruwase. Iyi paruwase yahungiyemo rero nayo turaza kuyigarukaho turebere hamwe ukuntu Generali Makenga yabanyuze mu myanya y'intoki maze akabacika. Ibi byose rero ndabibafitiye muri aya makuru yacu muri kino gitondo. Muri aya makuru yacu kandi ndababwira ko abazarendo bo barimo kwigamba intsinzi ikomeye. Muri iki gitondo abazarendo baravuga yuko bamaze gufata Rubaya. Rubaya ni agace gakomeye cyane muri teritwari ya Masisi. Abazarendo rero barimo kwigamba ko bamaze gucakira aka gace ka Rubaya, ndetse bakavuga rwose ko bamaze kwisubiza agace karimo ibirombe by'amabuye y'agaciro. Ese koko abazarendo na FARDC baba bamaze gufata kano gace ka Rubaya? Ese bivuze iki? Ese koko nibyo? Ibi rero nabyo ndabibafitiye muri aya makuru yacu, turaza kubigarukaho. Muri aya makuru kandi turaza kwerekeza mu bice bitandukanye aho imirwano irimo kubica bigacika muri Kivu y'Epfo. Abanyamurenge bamerewe nabi cyane muri kino gitondo, babyukiye ku bitero bikomeye cyane bya za drone za FARDC zirimo kumisha urufaya rw'amabombe, ndetse abasirikare ba Kongo, abarundi ndetse yemwe n'abazarendo bose barimo kugaba ibitero bikomeye cyane hariya mu Minembwe. Baravuga yuko bagomba gufata centre ya Minembwe byanga bikunda. Igisirikare cya Kongo cyamaramaje kirimo gukora ibishoboka byose, ndetse kiravuga yuko kigomba gufata ibice byose by'ingenzi hariya mu Minembwe. Iby'iyi mirwano rero nabyo turabigarukaho idonido muri aya makuru. Muri aya makuru yacu kandi turaza kwerekeza hirya no hino ku isi turebe icyo abantu batandukanye bavuga kuri Koloneli Wiringoma. Turaza kureba icyo abantu bavuga ku rupfu rwa Koloneli Wiringoma, ndetse tuze no kureba ibitekerezo bitandukanye byaba ibyo ku ruhande rw'abashyigikiye M23 ndetse yemwe n'ibitekerezo byo ku ruhande rw'abashyigikiye ubutegetsi bwa Kongo. Byose rero turabigarukaho, ndetse turaza no guca mu yandi makuru akomakomeye arimo kuvugwa hirya no hino mu karere k'ibiyaga binini. Ntucikwe rero, aya makuru yose ndayagufitiye mu kanya gato cyane rwose, niyo ngiye kugaruka ko idonido nyakugezaho ingingo imwe ku yindi, nkusobanurira uko ibintu byagenze neza kugira ngo usobanukirwe neza ibirimo kubera muri Kongo, amakuru rwose atariho ivumbi, amashira kinyoma y'ukuntu ibintu byagenze muri Kongo.
kanda kuri subscribe rero niba utarabikora, kanda kuri like ndetse usangiza abandi aya makuru yacu. Mu masegonda make cyane aya makuru ndayakugezaho mu buryo burambuye. Munyemerere aya makuru yacu tuyahere ku rupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma. Ku munsi w'ejo hari ku itariki ya 24 ukwezi kwa kabiri nibwo inkuru y'incamugongo yumvikanye ku ruhande rw'abarwanyi ba M23. Ni inkuru yavugaga yuko Liyetona Koloneli Wiringoma yarasiwe mu gace ka Rubaya. Inkuru yabaye kimomo. Ibimenyesha makuru bikomeye irya nino ku isi byose byamaze kwemeza ko Liyetona Koloneli Wiringoma yarasiwe ku rubuga rw'intambara. Ibimenyesha makuru birimo Jeune Afrique, ikimenyesha makuru gikomeye cyane muri Afurika, cyanditse ko Liyetona Koloneli Wiringoma yarasiwe muri Rubaya. Ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters nabyo byanditse ko Liyetona Koloneli Wiringoma yarasiwe muri Rubaya. Ibimenyesha makuru birimo Radio Okapi y'umuryango w'abibumbye ikorera muri Kongo nabyo byemeje neza ko Liyetona Koloneli Wiringoma yapfuye. Bino bimenyesha makuru byose biravuga yuko amakuru biyakesha abadiplomate bo ku rwego rwo hejuru ndetse n'ayandi masoko akomeye mu butegetsi bwa Kongo ndetse no mu gisirikare cya Kongo. Bino bimenyesha makuru byose birahuza amakuru ndetse byose birerekana ko Liyetona Koloneli Wiringoma yaguye mu gitero cya drone. Ni ibitero bya za drone kamikaze z'igisirikare cya Kongo byibasiye agace ka Rubaya, aho Liyetona Koloneli Wiringoma yari yaraye ari kumwe n'abandi basirikare bakomeye bo ku ruhande rwa M23. Amakuru rero yamaze kuba kimomo, byamaze kumenyekana rwose, nta banga rikirimo. Amakuru yose arimo kwemeza ko Wiringoma yamaze gupfa, yapfuye rwose nta gushidikanya. Iyo ibimenyesha amakuru birimo Jeune Afrique bitangaje aya makuru, noneho ibiro ntaramakuru by'Abongereza Reuters nabyo bikandika neza ko Wiringoma yapfuye. Burya ntabwo ibintu biba bikiri imikino. General Sultani Makenga yatakaje umurwanyi ukomeye. Liyetona Koloneli Wiringoma yapfuye. Niba wari ugishidikanya rwose uvuga ngo wenda Wiringoma byaba ari ukubeshya, ngo bagiye bamubika kenshi ndetse no kuri iyi nshuro wenda byaba ari ukubeshya, ntabwo ari ukubeshya. Wiringoma yapfuye. Ndetse muri aya makuru ndaza no kubereka aho bamurasiye ndetse bakaba bamurashe yari ari kumwe na General Makenga. Ku munsi w'ejo ku itariki ya 24 ukwezi kwa kabiri, inkuru ziriwe zivugwa ni inkuru zikomeye cyane zavugaga urupfu rwa Wiringoma. Uru rupfu rwa Wiringoma ni icyuho gikomeye cyane muri M23 ndetse biragaragara rwose ko ari ikintu gikomeye cyane, ndetse bamwe mu bashyigikiye M23 biragaragara rwose ko kubyakira byabaye inkuru y'incamugongo, ndetse bikagaragara ko Wiringoma yari umuntu ufatiye runini uyu mutwe wa zino nyeshyamba. Rero mu bimenyesha amakuru byo muri Kongo ibyegamiye ku ruhande rwa leta bo rwose barimo kubyina intsinzi, ndetse abamenyesha amakuru bamwe bo rwose barandika ko ari intsinzi ku ruhande rwa leta ya Kongo. Abarimo Daniel Micombero barabyinira ku rukoma, abarimo ba Shukurani barabyinira ku rukoma, ndetse n'abandi bagaragaza ko banejejwe n'iyi nkuru. Ku rundi ruhande ariko abashyigikiye M23 bo birumvikana bari mu gahinda, bo rwose bari mu kababaro gakomeye cyane ko gutakaza Wiringoma. Ibimenyesha amakuru byo muri Kongo ndetse n'abanyapolitike bamwe batangiye kwirekura bakavuga ko Liyetona Koloneli Wiringoma yapfuye. Ibi rwose byamaze kumenyekana, Wiringoma yapfuye.
ibimenyesha amakuru byo muri Kongo rero byatangaje amakuru akomeye, ndetse abageze aho ibi bintu byabereye bagaragaje neza inzu ya nyayo aho Liyetona Koloneli Wiringoma yari aherereye ubwo ibitero bya drone byamwicaga. Iyi nzu murimo kureba niyo Liyetona Koloneli Wiringoma yari arimo, ndetse Wiringoma yari ari kumwe n'abandi bantu bakomeye bo muri M23. Iyi nzu niyo Liyetona Koloneli Wiringoma yari arimo. Murabona yuko drone zayikubise, ndetse murabona rwose ko amadirishya yayo ni ibiti, murabona ariya mabati, murabona yuko yasambutse ndetse yabomaguritse, murabona ibintu by'ibiti hirya ku ruhande ndetse n'amatafari. Iyi ni inzu rero ibimenyesha amakuru byo muri Kongo birimo Tazama RDC Info biremeza neza ko ariho Koloneli Wiringoma yarari. Ahangaha niho bamurasiye, bamurashe kandi ari kumwe n'abandi bantu. Reka rero turebe uko byagenze kugira ngo Wiringoma bamurase. Amakuru yose aremeza ko hari ku isaha y'isa 8:40 ku itariki ya 24 uku kwezi kwa kabiri. Murumva ko hari mu rukerera byenda kugera mu gatondo ko kuri rigenekerezo rya 24. Kuri iyi saa 8 y'ijoro rero n'40 nibwo za ndege z'ubwiyahuzi za FARDC zakubise kuri iriya nzu, maze rwose Liyetona Koloneli Wiringoma ahita apfa. Wiringoma yahise apfa rwose. Amakuru arimo kungeraho aremeza ko nta bintu byo kumuvura cyangwa gusamba byigeze bibaho, cyari igitero kirishiririje, igitero gikubita gihita gifangura. General Sultani Makenga wewe biravugwa yuko yabashije kuruhonoka, nk'uko turi bubigarukeho imbere muri aya makuru yacu. Ibi bimenyesha amakuru rero biravuga yuko iyi nyubako Liyetona Koloneli Wiringoma yari arimo ari inyubako ya General Innocent Gahizi w'igisirikare cya Kongo. Iyi nyubako iherereye ahantu mu ifamu, ahantu hitwa Kishusha, ni hafi cyane rwose y'ibirombe by'amabuye y'agaciro bya Rubaya, ni muri teritwari ya Masisi. Iyi nzu rero ibimenyesha amakuru biravuga ko yari inzu ikomeye kandi yitaruye centre ya Rubaya, ndetse ibimenyesha amakuru byo muri Kongo bikavuga ko M23 yakundaga gukoresha iyi nzu bakora inama zikomeye, ndetse imipango yose ngo yo muri kariya gace yapangirwaga muri iyi nzu ya General Innocent Gahizi w'igisirikare cya Kongo. Ku munsi w'ejo rero nk'uko nagiye mbibabwira mu makuru yacu, General Sultani Makenga ndetse n'abandi basirikare, nakubwo ntago ari ku munsi w'ejo, ndi kuvuga ku itariki ya 23, hari kuwa kangahe, ubwo hari ku cyumweru. Ku munsi wo ku cyumweru ku itariki ya 23 nibwo General Makenga ndetse n'abandi basirikare bakomeye berekeje muri Rubaya, bagiye kureba neza imirwano ndetse no kuyiyobora, kuko abazarendo na FARDC bari bakamejeje, ndetse bari barimo gufata ibice byinshi cyane, aho bari bamaze kwegera neza ibice bya Ngungu, ndetse barimo kwerekeza muri za Rubaya. General Makenga rero yageze muri kariya gace ari kumwe n'abandi basirikare bakomeye, ndetse amakuru yizewe aremeza ko baraye muri iriya nzu ya General Gahizi. Iriya nzu iherereye hariya mu Rubaya, ni inzu ngo bari basanzwe bakoresha. Bayirayemo rero mu rukerera ku isaha y'isa 8:40 FARDC nibwo yohereje za drone maze zirabarasa. General Sultani Makenga biravugwa yuko yabashije kurokoka, ariko ngo yarakomeretse. Ibingibi rero birahita binjyana ku itangazo ryasohowe n'abazarendo.
Ku munsi w'ejo ku itariki ya 24 ku masaha y'umugoroba, abazalendo baraye basohoye itangazo rikomeye. Muri iri tangazo ry'abazalendo barigamba ko aribo bishe Liyetona Koloneli Wiringoma. Abazalendo baravuga yuko bamurasiye muri kariya gace ka Rubaya, ndetse bagapresiza neza berekana ko ari muri iriya ferime. Abazalendo muri rino tangazo ryabo tugiye kugarukaho baravuga yuko bivuganye n'abandi bategetsi bakomeye bo ku ruhande rwa M23. Abazalendo barigamba bakavuga yuko bivuganye abantu benshi cyane, ndetse ngo harimo n'abandi bategetsi bakomeye. Bano bazalendo rero baravuga yuko ubwo bari bamaze kwica Wiringoma, ngo Generali Makenga burya nawe yabanyuze mu myanya y'intoki. Abazalendo mu itangazo ryabo barerekana ko ngo Generali Makenga yabacitse, maze ngo agahungira kuri kiliziya imwe iri muri kariya gace. Ni ibintu tugiye kugarukaho muri iri tangazo ry'abazalendo. Iri tangazo rero bigaragara ko ryashizwe ko umukono na bwana Jules Murumba uvugira abazalendo, rirerekana neza ko ari itangazo ryo kwigamba urupfu rwa Liyetona Koloneli Wiringoma. Ni itangazo ryigamba urupfu. Bamwe rero barimo kwibaza impamvu igisirikare cya Kongo atari cyo cyasohoye itangazo kigamba uru rupfu. Ntabwo rwose FARDC yabikora. Banabikoze ryaba ari ikosa rikomeye cyane. Ntabwo FARDC yasohora itangazo ryo kwigamba urupfu rwa Koloneli Wiringoma. Ntabwo babikora kubera ko muri kino gihe nubwo imirwano irimo kubica bigacika, ariko mubyibuka neza turi muri cessez-le-feu. Ubundi iyi minsi ni iminsi y'agahenge. Impande zombi zemeranijwe ko zihagaritse imirwano, ko bagiye mu gahenge. Kandi ubutegetsi bwa Kongo bwarabyemeye, ndetse Tshisekedi akoresheje bamwe mu bategetsi be, ubutegetsi bwa Kinshasa bwemeye rwose agahenge. Ntabwo rero FARDC yakwigamba urupfu rwa Wiringoma. Byaba ari ukwishinja icyaha. Baba bamaze kwemeza ko bari mu mirwano, ndetse ko barimo kugaba ibitero, kandi bari muri cessez-le-feu. Aha niho ruzingiye. Niyo mpamvu FARDC idashobora kwigamba uru rupfu, ahubwo ikabirekera abazalendo. Abazalendo burya nta mategeko abagenga, n'abantu b'abasivile badakontororwa na leta, bavuga yuko icyabo ari ugucungera umutekano w'igihugu. Niyo mpamvu abazalendo aribo basohoye itangazo ryo kwigamba runo rupfu rwa Koloneli Wiringoma. FARDC yabigendeye kure kugira ngo M23 nayo itabyuririraho, maze ikavuga ko FARDC yahonyoye agahenge. Bino bintu byose birimo imibare. Ibirimo gukorwa byose birimo imibare ikomeye. Ntabwo FARDC yari inaniwe kwigamba, ariko iramutse yigambye yaba irimo kwishinja ko yahonyoye agahenge. Iri tangazo ry'abazalendo rero riragira riti: biragaragara yuko hejuru hariho entente y'abazalendo, baragira ngo Volontaire pour la défense de la patrie VDP RDC Wazalendo. Ni itangazo bigaragara ko ari itangazo ryasinyweho na Jules Murumba, ndetse bakemeza ko ari itangazo ryemewe ryavuye mu bazalendo. Umutwe w'iri tangazo rero uragira uti: Wiringoma ndetse n'abandi bategetsi bakomeye bo muri M23 bapfuye. Iri ni itangazo ryo kubika Wiringoma, ndetse ni n'itangazo ryo kwishongora kuri M23. Ni itangazo ryasohowe n'abazalendo. Baravuga ko nyuma y'ibitero byinshi cyane by'abarwanyi ba M23, ngo abazalendo bahisemo kwirwanaho mu gace ka Rubaya. Rero ngo abazalendo bafashe ingingo ikomeye yo kwirwanaho mu buryo bwa kinyamwuga,
kandi ngo banafite disipurine, kandi ngo babikoze mu bushishozi bukomeye cyane, ngo ni nyuma y'imirwano ikomeye cyane yari yabereye hariya mu gace ka Rubaya. Bano bazarendo bagakomeza bagira bati Generali Makenga ndetse n'abandi bategetsi bari bageze muri kariya gace ka Rubaya, aho bari bageze muri ferime ya Generali Innocent Gahizi. Murabyumva ko abazarendo nabo bemeza ko bamurasiye muri iriya ferime ya Generali Innocent Gahizi w'igisirikare cya Kongo. Abazarendo bakongeraho ko ubwo Generali Sultani Makenga yajyaga muri kariya gace yari ari kumwe n'abandi bayobozi bakomeye barimo na Liyetona Koloneli Wiringoma, umuvugizi wa M23, ngo bari bafite ibikoresho bikomeye cyane ndetse ngo banafite ibikoresho by'ikoranabuhanga rigezweho. Niko rino tangazo ry'abazarendo rikomeza ribivuga. Ibitero rero ngo bikomeye kandi ngo birasa ku ntego yabyo, ngo nibyo byivuganye Liyetona Koloneli Wiringoma. Reka mbisome mu Gifaransa mu byiyumvire uko abazarendo babivuze muri iri tangazo bageze ku rupfu rwa Wiringoma. Muri iri tangazo abazarendo bagize bati Les frappes chirurgicales avec précision nous ont permis de neutraliser le fameux Wiringoma, porte-parole militaire de la rébellion, et plusieurs autres officiers supérieurs. Murabyumva neza, ngo bishe Koloneli Wiringoma ndetse n'abandi ba ofisiye bakuru bo muri M23. Abazarendo noneho bakavuga ko muri bo harimo Bahati Musanga Erasto, uyu nguyu ni guverineri wa Kivu y'Amajyaruguru. Abazarendo barigamba ko nawe ngo bamwishe. Nibyo nari nababwiye mu gutangira aya makuru, nkababwira ngo hari n'abandi bantu benshi baba baraguye muri kiriya gitero, ariko nta makuru arimo gutangazwa n'uruhande rw'abazarendo, nta makuru tudashobora gukorera ubugenzuzi bwuzuye. Ariko muri rino tangazo ry'abazarendo, bano bazarendo bo rwose baremeza ko bivuganye abandi ba ofisiye bakomeye barimo Bahati Musanga Erasto ndetse na Koloneli Olivier Nzenze. Ni ibintu bikomeye. Niba koko barivuganye uyu Koloneli Olivier Nzenze ndetse ngo bakanivugana uyu Bahati Musanga Erasto, ni ibintu byaba bikomeye cyane. Cyaba ari igikuba cyacitse muri M23, kuko bano n'abategetsi bakomeye bo muri M23 rwose byaba ari ibintu bikomeye cyane. Ndetse amwe mu masoko yanjye muri kariya gace k'uburasirazuba bwa Kongo arambwira ko muri M23 ibintu ntabwo byoroshye. Ibintu ntabwo byoroshye rwose. Biragaragara yuko hari ikintu gikomeye cyabaye, ndetse birimo kugaragara yuko abazarendo na FARDC baba babibye ikintu kibi cyane muri M23, ndetse nubwo birimo kuvugwa yuko ari bano abazarendo bo baravuga ko hari n'abandi benshi cyane. Burya koloneli najya gupfa, abakoloneli babiri ukumva ngo na guverineri ndetse n'abandi bantu benshi, haba haguye abantu benshi. Biravugwa yuko abantu baguye hariya muri iriya ferime ari benshi, ndetse abazarendo bo barimo kubyina intsinzi kandi barimo kubyigamba, bakavuga yuko muri bano bapfuye harimo Koloneli Nzenze ndetse na Bwana Bahati Musanga Erasto. Byaba ari akaga kuri M23, ndetse yaba ari inkuru mbi cyane kuva aho M23 yatangiriye kurwana. Muri iri tangazo rero ry'abazarendo hari aho bagera bakavuga yuko Generali Makenga wewe rwose ngo yabanyuze mu myanya y'intoki. Muri iri tangazo abazarendo baravuga ko Generali Makenga yabacitse, ngo akaba yarahungiye muri Paruwase Gatolika ya Mater Dei ahantu hitwa Matanda. Ngo Generali Makenga yabonye bikomeye afumyamo rwose arirukanka, bimwe mu Kinyarwanda tuvuga ngo yayabangiye ingata.
Generali Makenga ngo yayabangiye ingata arirukanka rwose atoroka Bazalendo na FARDC nk'uko iri tangazo ry'Abazalendo ririmo kubivuga. Mu gifaransa rero kirimo amagambo y'ubwishongozi, reka mbasomere iyi nteruro ukuntu Abazalendo babivuze, barimo kwishongora cyane berekana ko ngo Generali Makenga nawe yabanyuze muri humye, nawe ngo rwose bari bagiye kumucakira. Abazalendo bigambye cyane, reka mbasomere uko babivuze. Bagize bati: le commandant de ce mouvement terroriste Makenga Sultani a pris le poudre d'escampette dans la paroisse catholique Mater Dei do Matanda. Mwabyumvise ukuntu babivuga ngo General Sultani Makenga a pris le poudre d'escampette. Generali Makenga ngo yabanyuze muri humye kuko ngo yahungiye muri paruwase ya Mater Dei mu gace ka Matanda. Iri jambo rero ngo ira pris le poudre d'escampette ibingibi ngo biragaragaza nyine ko kwerekana ko nyine yabanyuze muri humye, yahunze ubwo rwari rukomeye. Generali Makenga yabanyuze mu myanya y'intoki. Abazalendo murabyumva ko barimo kwigamba ndetse barerekana neza ko Generali Makenga nawe yarokotse hamana kuko ngo bari bagiye kumucakira rwose. Ibingibi ni itangazo ry'Abazalendo. Iri tangazo aho rigeze aha rero murabona neza ko Abazalendo barimo kwigamba ko bishe Wiringoma, bakigamba ko bishe abandi ba ofisiye bakuru, ndetse bakanemeza ko Generali Makenga yirukanse kibuno mpamaguru arimo kubacika kubera yuko ngo yahungiye muri paruwase ya Mater Dei mu gace ka Matanda. Amasoko yanjye muri kariya gace ntabwo ajya kure y'ibi. Generali Makenga ngo yakomeretse mu buryo bukomeye. Aya niyo makuru arimo kungeraho. Nyuma ya rino tangazo ndetse no ku munsi w'ejo nagerageje gukora amatohoza, nagerageje kuvugana n'amasoko yanjye muri kariya gace, ariko bose baremeza ko ngo Generali Makenga yaba yarakomerekeye muri biriya bitero bya za drone. Generali Makenga ngo yarakomeretse. Ibimenyesha makuru byo muri Kongo bimwe bimwe birimo kwandika aya makuru, ndetse abamenyesha makuru bamwe nabo baravuga yuko Generali Makenga yaba yarakomeretse mu buryo bukomeye, kugeza ubwo amakuru ya nyuma arimo kuvuga yuko Generali Makenga arimo kuvurirwa mu mujyi wa Goma. Ngo hari inkomere zavuye muri kariya gace, hari amakuru ya nyuma arimo kungeraho avuga yuko ngo barimo kuvurirwa mu mujyi wa Goma. Aya ni amakuru arimo kungeraho, ariko nababwira ko ku ruhande rwa M23 ntacyo baratangaza, ndetse nta n'icyo bari bavuga kuri runo rupfu rwa Wiringoma. Ariko amakuru mfite nuko nyuma yaho Abazalendo babyigambye, intare za Sarambwe nazo zirimo gutegura ibitero karundura, ibitero byo kwihorera kuri FARDC. Bino bitero birateganyijwe, ni ibitero kandi biza kuba bifite ingufu n'ubukana bukomeye cyane. Mu gihe rero bano Bazalendo bo barimo kwigamba intsinzi ndetse bakavuga ko Generali Makenga yabanyuze mu myanya y'intoki, amakuru yandi arerekana ko hirya no hino Abazalendo bakamejeje. Abazalendo bakamejeje rwose, barimo gufata ibice byinshi, ndetse Abazalendo muri kano kanya turimo kuvugana muri kano gatondo barimo kwigamba ko bamaze kwinjira mu Rubaya. Abazalendo baravuga yuko bamaze kugera muri santere ya Rubaya, ndetse ko bamaze no kugera mu micungararo y'ibirombe by'amabuye y'agaciro, ndetse za video zimwe zimwe barimo gutangaza zirimo kwerekana rwose Abazalendo bageze mu Rubaya. Hari za video twakoreye ubugenzuzi zerekana ko Abazalendo bamaze kugera mu Rubaya, ndetse izi video zikaba zigaragaza yuko abarwanyi ba M23 ngo baba bamaze guhunga bavuye muri kariya gace.
Ku munsi w'ejo kandi ku itariki ya 24 hari ikintu gisa nk'imyigaragambyo cyabereye hariya mu Rubaya, aho abasivile bamwe bamwe basohotse mu nzu zabo bagatangira kuririmba indirimbo zisingiza FARDC bavuga yuko badashaka M23 muri kariya gace. Ni ibintu byabaye akanya gato cyane ariko byarabaye, aho bamwe mu basivile bigaragambije bavuga yuko bashyigikiye FARDC, ndetse amakuru dufite yemeza yuko no mu mujyi wa Goma ngo harimo gutegurwa imyigaragambyo nk'iyi ngiyi, imyigaragambyo igamije gushyigikira FARDC ndetse no kwamagana abarwanyi ba M23. Birateganijwe rwose, iyi myigaragambyo abashyigikiye Tshisekedi barimo kuyitegura mu mujyi wa Goma. Kugeza ubu rero turimo kuvugana muri kano gatondo k'irigenekerezo rya 25, abarwanyi ba M23 bo nta kintu baratangaza, ndetse n'uruhande rwa leta ya Kongo nk'uko nabibabwiye nta kintu bashobora kubitangazaho kubera ko impande zombi ziri mu gahenge. Amakuru mfite aremeza ko M23 yo rwose irimo gutegura ibitero bikomeye, ibitero byo kwihorera kuri FARDC ndetse n'abazarendo. Muri kano kanya rero munyemerere twerekeze muri Kivu y'Epfo. Muri Kivu y'Epfo naho ibintu ntabwo byoroshye. Indege z'intambara za Kongo zirimo kubica bigacika mu Minembwe. Abanyamurenge barimo kunyura mu nzira y'umusaraba. Kuva ku munsi w'ejo ku itariki ya 24, indege z'intambara za FARDC zagabye ibitero bikomeye cyane mu Minembwe. Dore nk'ubu ngubu amashusho arimo kongeraho avuye mu Minembwe arerekana amashuri arimo gushya, arerekana imihana irimo gutwikwa, ndetse ibi byose birimo gukorwa na FARDC n'abasirikare b'u Burundi. Biragaragara yuko ibitero byakajije umurego. Mu rukerera rw'irigenekerezo rya 25 ho rwose ibintu byakomeye. Hariya mu Minembwe FARDC yakamejeje, iravuga yuko ishaka gufata Minembwe centre. Hashize iminsi imirwano ikomeye cyane irimo kubica bigacika muri kariya gace ka Minembwe, ndetse abazarendo na FARDC bagashaka kwisubiza agace ka Puezero. Gusa imirwano irimo kubera mu Minembwe ni imirwano irimo gukoreshwamo intwaro zikomeye. Za drone kamikaze zirimo gukoreshwa, za Sukoyi zirimo gukoreshwa. Abarundi ndetse na FARDC barimo kohereza amabombe menshi cyane, ndetse barimo kuyohereza mu bice bituwe n'abasivile. Muri iyi mirwano irimo kubera mu Minembwe hari abasivile benshi barimo kuyigwamo. M23 na Twirwaneho basohoye amatangazo menshi cyane bamagana bino bitero bya FARDC, ariko ntacyo byatanze. Kugeza ubu ngubu biragaragara yuko abanyamurenge barimo kwicwa, kandi barimo kwicwa n'ubutegetsi bwa Kongo. Birimo kwibonekeza ko abasirikare b'u Burundi nabo barimo kugira uruhare muri buno bwicanyi burimo gukorerwa abanyamurenge. Biragaragara yuko abamayimayi ndetse n'izindi nyeshyamba nabo barimo gufatanya na FARDC n'abarundi mu kugirira nabi abanyamurenge. Biraboneka ko hari umugambi mubisha wo kwica ndetse no kwikiza abanyamurenge.